Studio with me, yeah, Papa, Prophet Kumchacha. Na ene ye ne ba bedi nkomo kakra bi no no so etimi edna no Ghana sensem no mu bia sisi a enra jomboadu emeki comment bi se sisi asofo aka wo no atum omuntumi nkasa the clergy etimi nkasa e won nsem esisi wo Ghana ha adan ya yachi wuntumi ya invite wuntumi Professor Yakofi ya invite no edubu ahe ya invite no so akoto dan makomako 27 isika bi ahira no say asofo aka wonano atum no muntumi nkasa na sebe mprediasa enema John Drabani Mahama ye no emfa kwan mu eda Kumchacha no mto no mo ayedi anyansafo yi mu wo he Prophet Akwaba Minia mejoso na mpacha oboko de oh ewe betene inshallah eden komo mi onu pe na pese mi no wodi me da se ba kon CD to dollar rate no because edim say beyond asofudie no osanso business nti eno no yebedu hu komo ni ahwe the positive impact enya ewo osusanso papa enya wo so na fe yasanso ba behwe the series of invitations ne arrest afodo ekosui na yat what me analyze jombodu sema okase mu asofo na mu wo ha no mosia ye na ye ba mu nase ama mu preach ye no mu aka mu anu atum de sia na ssebe imprediasa obi ye ne ope ewo ye krom ha no mosia minim sansem ye no ne American dia started me da wasedi di kan na machia wahwefo nyina Reverend Dr. Isaac Usu ben paso chiao hey papa papa mejo so o se wo chiao papa mo piafo o se wo chiao pa mo piafo papa mo piafo wa yi osofo wuche nso se wo chiao o be program bi ne se ne yawo oh enene ochena aha enene chena na program no start Prophet Eric Boahe osofo wuche start ya na nwumre no nsia oh okay na ochena nwumre no nsia anya na you know wo North Legon pizza dine nechi yes na sole no nti wo so wo chia pa papa Christ asubye nka me hu na che kakra ba ma hu ni posters bebre atopiti krom bebre ya me ni papa anya me ngosra wo ne so eno onya time to fa hoda akokwaje ngosra wate ya me be hye ne ho num nyam wo so yes minua meda wase say dollar na aba form ne de eye good say aba form okay because sabe o hwe won on kokwan so kofa ne ma China Dubai ni UK ni ade kofa ne ma na sabe won ko a eye cedis ya no on sesa na on de akoto dollar na chese on de ko na to da bi a enkane no na o hwe dollar na na be 17 na ebi kura eguso nketenkete bi no o aja wo di cedis ni bebre na wako sesa by enne no em say rate ne kura na be 10 and 11 no this year 10.8 was a 10.9 move but before the trading be started 12 o'clock and never go we around 4 no likely say be increase and assess so better about possibly a single digit maybe at 9 or something it baby e one de eboa but ade ba ko ne say timamufu no aban ne ye na fam de aban ne boa economy ni bibia but who say timamufu na koye nipa bi a ebi akoye seborofo we no ayo say selfishness selfishness say me pese me so mete wa no ne borofo ntina ya na me so me kan na eja me ho no selfishness me da say okay ebi tirim odin because dollar no aba down petrol kura ya teso but enne baby a cement gina cement ko 82 cedis ate yes aba from 82 cedis enne ebi afa na aba ebi no mate so 82 cedis aba 82 ebi kura so nte so yes and enkrofo bebre won no won say aban de te dollar na ma ebedu be ya 3 cedi kura ebi won no a enibre enne sebe pesemi nkum nyanti no ne niama na ese so oteso no onte so no wasan de brem ne sen kwa akoma aban etino dollar ne de eboa but ese no ene se mi ba se mi nua no mo US ebrochilefo be 20 kura na frame me a na won ne me kasa so won so won ya aboka sen kan what the $1,000 ebe fia bebre ne ye bebre na be kentema
but enen so de tia ne so ate eti amaburo chilefo no so bebre so adwalai pa but who say we ase ne de wunya no sade ye wo pe no pepepe me te wono jebi meka se me to abama ye papa John Mahama okay ana me baki NDC amamuo on ba ye efe but me kura no metumi aka to say NDC for ba ye melusu o ba bi bebre sir yes e wo hefa ne hefa oh lusu amelusu ne se te wo to tibelia e wo bank ya first no na be 24% but and the tibe adropo ba be do 13% amamu ne ye thank you entina make say wo say men ko ano sabe menya ni bum na enipa dodo ne bebre no enye amamuo sade ya make abetema say Matias ebi a osofu Kumchacha makoto tibe menya interest ni bum obi so akoto wanya ni bum eti adropo aba bedu 13% no won won to tibe wo bank no dodo na adwalai bebrebu ofu because obi owa onye adwuma or the 1 million Ghana echo to tibe boso mi nsia na 1 year enu ko to mi feed no be 1 year yeah and say aban no e dey abadown abadown watetu so se wate su kura eti nkrofo so dwa eti no unya ne sade ye wo pe no wo ankasa wo be pe eti se o man ni nyina emuvu na meti wei osofu Kumchacha me ho to me na mi wo bi di a je bi me nye so se mani bebrew da bi wo so wo bi ye na wo bi di a wani mri wo bi absolutely e makoro no ene ma boni a ekoso wo mani mu no ebre ase oh ebi ni 24 economy ya e ba ni adi 24-hour economy me da say youth ni be ni adwuma ye ene adi enti obi ni adwuma ya obi nkoto obi botom obi mfa sekan kogina obi so obi nkwaju obi kemfiri ne nsem obi mfa ba emfa kwakwe last stop ascend emfa ba na nkoto obi phone eti ni nyina nso eboa eti yensom dollar ne de ba bi edu ne de ba te e be sere aban no so se ba bi edu no se de wo ka se number ye 10 something no ye be sere aban no se 10.3 ye be sere aban no se ma o mani nkobi o ma no enyina sir yeah president ka $1 is to 1 Ghana citizen no dabi adetia san so san krofon so ebi nso lusu o ba bi bebi Dabi say someone pay $1 to 1 cedi there me 17 na dabi 17 no 17 is say atiaba and abedu de yenka ne 10 etu de 10 no anye sa na ekodu $1 1 cedi dia say buro chilefu ebewu that dey for wo be for wo be wo be woni say aban na ya na famu de ya say de America no de o ton ne ma no wo say bibini ye bibini buroni ye buroni wo ye dai hwa dabi America sa adwene kutaye no ma America fo nyina emfiri America 52 states one state ba akopɛ so chen Ghana wo nyina efiri wo betena Ghana on de be ye 10 years be ye Ghana nyina ama Ghana is America yensu ye firi anu ne ye kodu ono ma ye de bosumi nsi ya pɛ be say America nyina ama America ye say Ghana because hwɛ won say obi asɔre a ye tete niama so ne ade dudu one ne drivers fo ne kompa but ono driver ni ikono oko restaurant one so okoye aduane na so betse niama so no ba bi ade de ye ni gina dokunwura said ye wo body 5 cedi no de gina ne gina edan wura kora yate cement so kora yate cement so said ye je bi wuken no bosumi be na be so a ye wo krom wa edan any control what say yate dan bo so ya bete so dabi wo mu bi da ye bete so efie wura ne be ka to say edan na esi wo na nya aban e de si dan ne ma no but eye buro chira kade ma so tete a bibia so te dollar de mimi yam dia na nka ba $1 is to 1 Ghana cedis in fact na ka yesi de kra nya ho de kra che dollar no dabi no Kumchacha okọ baby to say Switzerland ukuta dollar na so okọ sesa yete woto ya jefa so free so okuta dollar na nkuta musika ho yentimi ndi dollar rough into musika ne ho den ndi se yeso pese sika ne ho den
pa dia esi put some measures be in place near making sure say sika no ho ahoden e chen dollar no eno na me ka se enti mo na mo ye business ne de na ka be ya na ka ukuta 1 Ghana cedis and 100 Ghana cedis na de aka o de akwakoto ka o US na ka de aba na ka still da ukuta fa so bebre yes na ka etie yeah but aban ne be ya na famu di o by individual no sa aban ne ya na famu di a ono so be ndeng ama for mami one on Facebook was say Charlie be careful o $1 is to $1 Ghana cedis e person say dey say dey gay na you o ma wo won ya na me o ma me won o be ma burochirefo ni kura dwa burochirefo ni dwe be dwa no because me say me by JB burochirefo ni me akasa say sofukum chacha dollar idie ye bompa ye say baby papa John Mahama de du 10 you know enkawa o nti be bompa ye say dollar dey ndu say oh baby adu ni de keye 10 na 10 ye yes you pay 6 and 5 oh who say open 6 and 5 no 6 na open on the 5 na open on any too bad but enkrofon so be lose baby bibia mo be lose no obi anya bi but o we be lose ni be donso sabo yeah say me hu no baby o ye ma yesika ne ho nya din o yesika ne ho ye din na ka o yesika kakra bia na ka da gi dollar bebre na ka yesa na ka ye odi pa no kofa ne ma ne ba Okofa ne ma ne ba said you turn the last year and said you turn the last 2 years in the same thing or be ba turn oh say no kra ne yehu se sika no ho de nchen dollar no but that be okwa de dollar kakra bi de ko edentina ye pese dollar ni cedi e ma che na de say ne ma che me de say edentina ye pese e ma che de enti ye pese e ma che ne say ka wa kofa car wo de car ba car na okoye no e bia wanya no fofofo oba ye wa bete so because duty no kora no koyi cars ya ye nyina ye yi cars ye yi niema wo de dollar ne be ye eso ate but wo ba ba koyi car na wo nipa bibini ko deki e won sam ne ye kan yo wo ba ba koyi car na wo de be ba no be ye 2 years and 3 years said ye wo ton no the same price na wo de be je that say see the $1 ne koye pe no abana ye na fam de but me sofu Kumchacha me nyama fam de jebi wo nya wa fam de ote wo onya na fam de wo ba sa di brem akoma aban no sa de me ka wo betema se ya me ti ase but say yeso ye peye ba ni year ye ma yesi de no ho nya din oh na share other foreign currencies na major foreign currencies na etumi abo na ukuta cedi kakra bi na de akokoto dollar bebre o de ato pounds bebre o de ato euro bebre na yeso ye na ma na etumi akumkum se for super 10 no na ye nam yesika no ho de ba de woluma aye no eye ai de ye papa John aye no eye pa eye ese said ye won say me do call bank kora ene ade e fixed deposit ni tibe ni ade nyina ene okosha say the woman say ya na e ba ne sa ya na aban ne percent crofo be pompiska ede yagu bank na onwo sika wo nyina na wuyi ede ye business yeah sure na crofo onye adwuma ye ene ade eti no me fe say de obetumi aya na waye no eti say no fixed deposit ni bank ni tibe ni dollar ni de baby adu ni de ye eti ekosuru ba mbekasa ekosura se dollar no koso mbekasa oh dollar ni kosura ebe depend you who say na make say Old Testament no na 17 and the New Testament you know about 10 it is a could do 11 12 for kora e normal why you be John Mahama ye bi what to me aboa maintain here to me ama be do be e to me may be do be 11 12 for me feel say ye cedi na ye hata dodo ye pe $1 is to 1 cedi ba say we asen so no ya say wo dwen ayi o kabi mo wo na kabi ma enkwa ana akabi ma enkwa na akabi mo etu ntumi nkasa sebe ade no so ntemra medu 1 cedi said ye wo ka na ye den na wonim nkro wonim obi nso dollars a wa pack egu bank obi fa no be okwase $7 ye de cedi e now sata ye business that be any na ye business omo price de ma wo in dollars e wo ha no musu enne okwa koto na ade a opese oye an equivalent or convert ye no cedis e de ma meanwhile price na ade in dollars it is just because it's a dollar no ahode e ba from e ma cedi na ahode ba so nti ono no e be convert de ama ba dollar ne wo so a oje dollar o sisa Ghana ska bebre na ade kwakoto dollar e wo de e na me kase me to wase pa me wonim se first no won TV
tama me be a TV station no me what TV a me be ye me ana me krosu no that time na me to me pay that $8,000 $10,000 na de akotu ya bosome bosome ba akopo na de akotu ya and they say o ka se ukotu ya e betumi akoba ye 3,000 or 4,000 exactly it me kura na last week ya ba me trimu say me TV ne kura me be say twaja atom and no you good businessman but on say e kwa kakra na me mo de to send the Switzerland ko ho no mo a ontimi nka se okwa koyi dollar no wadi no ho no abra Swiss currency no ho no mo and ti wo dollar na person osesa ye te woto unya the value na wo pe no ena no so kra no ye sanso wo accredited agent for omo yes ade no ma yama receipts am watumi ehun say okay me kwasesa dollar no me nya value me nya sika na me pe no ba ya sama receipt it is a ho ko ba asem say bia Wontumi any dollar na nwia na wontumi any omusika na nwia na person convert back to dollars sika na obenya no so na so be say ate na sika na ba be ye mfa so de ama oman no ma te wase ma wo nyina de wo kan nyina je bi me te wase pa ba edu ba bi a wo de ye boa ha kakra na ya boa ha kakra ye ntumi enkase ye be boa benkum nko a woni se anya dollar nko na ate o pounds sa na pounds nso yes abado so abafom ye pa me kura January kura na me wo be £1,000 da be man sisa etino sa na sese ye kono enti baby adu ni de ye momodin me bom pa ye pa se betu so beti nanka by June de na number 6 Ghana cedis nanka by September na number 4 Ghana cedis nanka ya hwe base afri be ko na wie na ye 1 cedi is to $1 na fe ya hwese bi asofo besa bompa ye se dollar ne nkoso bi mu a na ke no mo okrum ha baby adu ne de ye mfa ne sanko sabo ye mfa ne sanko oh ato ya de ye mfa ne sanko ye mfa ne sanko ye beboa enye hwe ye hwe the issue of omo a ye police IDs ne yokofo I invite one. I chema Wontumi ene nasefo ne nsema start se ba behi. Kofo bebre keka especially John Bodu krase mo asofo muti krom ha no mu se na mo ye hwe han mo ye sebe okra ohun ade a tumi hwe sa na obu da nechi sa na mo adane mo ho ha no mu se muntumi nkasa nche John Mahama se onya de oye na ne oye ne nye. Dabi na eden na John Mahama waye. Ba ye asofo ne kora akade ye mesi no mimi susu ye ne de me wo mitirimu a any mpaibo a mebo ne say obi bia so I to say national cathedral so fu bia ne ho bom mu bia ye starting friend EOCO friend no CID friend sa so fu woni nyina na won kora de yesese ye twe na so ye de ni gina court na won kora so ye jeli ni bia ne ye momode ni ye jeli no because sabe yen to me for $58 million in kotu amena keke say ya sofo na na ewom what am I say it is sofo no area kora no eye national cathedral no kora na say yokofo eye adwuma it e den ye nua John Bodu opese ye won say ye nsuo ye no sana owia eye it tama MPP ba ye no a MPP be fa tumi be fa akonya no NDC fo mpanifo bi e wo ho a owan tata won owan fo won nyina emra no won ma emra ni won na jebi me pacho me bisa won na wo yem media oh yes bebre ho no mo thank you yeah that is bebre wo no mo dia na se adum so na se aban no ahwehwe ne yemam that's obi de ne sabo oman ni sikam that's ebi a obi afọ oman ne ka na obi afọ oman ne dwapade a eno no John Bodu pesa asofo ne yenye den eden ne yenye ya moton so ana yenye den yenye fastana na yenye den yenye hiri baba santana ye eden ne yenye ba ade a ye beye a me sof Kumchacha me kan kora me kan ne ne se abeyi awabeyi obi a MPP mreso wadi sika MPP mreso wafa abanka wade ne sabo oman sikam a enye mra kwan so no abanwe momode sese nipa no wade ni begina mra no na se nipa na face mra na de wo se jeli no yen jeli no na de wo sese ye gina dwapade ye yenje eno mpaibo na asofo ye bebo ba yen kobo mpaye enkotu o manpanifu nkanche ne se de o ye no onyai ene no onyai
onto president so onya ne oye no Dabi why then president why then what be do o man so wo your man yama post what be do o man so that's what to me aban 0 be 4 what the 4 account one ma 8 na aban for fraba na sesan o pese ye nya o ne ko wọ́n sẹ́ ẹ̀nẹ́ ọkọ̀ kantamanto ní obi tó obi bó tómi yẹ tómi kyẹ́ no ní yẹ de na kọ̀ kọ́ọ̀tù ní yẹ jẹ́lí ní bẹ́yẹ 5 years na nsẹ́ àkyẹ́mọ̀ ọ̀dàn bẹ̀ẹ̀bi obi kò wí abọ́ọ̀dì yẹ dúró yẹ de ne kọ̀ kọ́ọ̀tù yẹ ma ne 10 years in prison. aberante bi kura kọ́ wí asọ̀rọ̀ dẹ́m tv ọ̀dẹ́m mi da ase yẹ jẹ́lí no mi da ase na yẹ wọ kurom wa aban 04 no obi di 4 count na yẹ 8 ọ̀nù di yẹ ne yẹ gentry thief. So no de wa se coat kama eno wa botai etu onu se ni pa ne de yenya no na onko na tese emra do edi ahiafo onko a edi esikafo eti adwuma John Mahama aye awoguso ye ne de se John Mahama se eyade a ka constitution no ema kwan se wonko biemu a ena ka opeso okobiemu a ka Ghana fo beto abase ama John Mahama because baye bosumi yenum ekonsia LDC amamuo ebaye LDC amamuo eko John Mahama eda amamuo no amamuo wo ya John Mahama ebuo no wo the 5 months anasa bosumi nsia no campaign MPP amamuo bebu 8 years ya sa bosumi num we edmonyam wom echen 8 years no sir masa edmonyam wom adumonyam wo mu chi 8 years no because I know the ashaniama ekoso niama nyina eniama bebra asese ewo John Mahama na mamu awo buwe eti no the John Bodu kan de eno no sebe minim sofo a eno onko fra yi sofo we na Reverend Mark ona na John Mahama ti akonia so na obo na chi mo hu anyansafo wan yo hu mumra ene won kofre no won kofre won mum na omra but amamu John Mahama ebu no so obeto asosie ya na obeto asosie ya na ebekose de ekoya MPP pa no on be bapa wo bi mu na ya ben atemuda Samu enokre atemuda so de beche o senti na make no because I say no enye chama Wontumi de yenku awo bebre na konso ba yokofuo CID eni aban nani abra aban no de yeso wo se wo bibia wo benya position wo bibia la galamse wo beye bia wo bese yensuo wo bibia la wo beye niam bi ti awo man no aban ne hwe wo se kọ won hwe wo sa se kọ but eno so ye advice ni afutu a me so me de ma NDC fo no a won so se 2 minutes kuta won ebi ase yase from ontewoda and your position is not permanent. I see. Utumi no a ekuta no enya permanent. Said ye tie bia wo position e be from sa e tie NDC fo yi a won so won power so a won di ade ne on tutu ni ema yiye na wo ye pani e wo John Mahama amamu wei mu na se wo de won sa ebom na wo de pen wia na wo tase e de tuto edan ma wo girlfriends e de tuto cars e ma wo mprafo e de wia wo mani sika e de ye ne ema bia nsem fata enchenche wo na fe e wo mu a e bi aban be sesa aban sesa se de ensuo ye ye no sa no wia nso be ye eti ande MPP fo no se NDC aban e de wei e di won na wo de won fefa mra kwan so a e ne pepepe omo say political witch hunting nti e ba de sa na say omo ni sa MPP fo ne dodo on person mo ma e break MPP fo ne down sanity. Oh now ya papa na eyi say oponi anambwa Stephen Oponi be dancing any Victor Solomon ase yeah Victor Solomon any empanifo ana ewo NDC mreso a MPP ba power a won de won fa emra kwan so no won de ye na etesen what's that edu ba bia won yanka no kora no okuromu a but won se bibia no na amanyofo na nkasa meme no bramu no asem American bramu we me de man NDC ni MPP ni nyina wunim se we eto da bia ye chi chama Wontumi hwa nipa won bo chese
Oh my God, that's what who obi kura fa ni fie kete obi fa sumuye or they call EOCO or they call police headquarters or kwada ho ya ye sa de na ma kuromu wa no obi a peso odi bone a na de na won akwa wura amanyose mu yet odi bone na wo wia wo man sika na se nipa ne for man sika na se bia ye de ni kwa akodina mra no a wo se na amanyoku no no won ji boom. So shall the course will you know? Shall a don't be brave. So therefore, yes, Omeka crabby. Police for yes, crabby. It's a banner what Yakunas on the Abamuan say. One say ya, the Abessino, Abian Fast and Pema. It's young money bill, and I say, Bia, young, some young Tonchaneha. Sound of one tear. Yet, this if one beer. That's this if one opposition here, Chibia. And this if you to Nina do ever go police headquarters, ever go court. Sana MPP for you so ye cheap penny beer. Now to fear, I dear back why I you to name it. A young tiny young buffon said, what if you any panel? One city Kuroma will be that. What if you one never now ye cheap penny beer. Yes, what didn't Sabo man see come and answer what for more mine. Now ye china. Now will be cool free tapa. No will be free. I takura de will be free in Coco free Kumase. No Afroka was a meba be penny nechi. Adenti I got me leader. Now leader no or this one no. And I say we leader no. At the end I want to call do no. I can't turn us no. Oh yeah no. Patrona wo ho my will be. And then there's some no. Etino Emra Yamra. Mimi tiwe wasofu Kumchacha Emra Dimia. Enim Kumchacha. Emra enim John Mahama. Emra nim Kofuo. Emra no enim Omampani Nana Dodanko Kufuado. Ana Emra enim Chama Wontumi. Ana Emra enim NDC pani bia we chairman. So ba na benya position wo manim na ye the position bi man ana wo to wo manim na sa wo fom kwan e de won sa ene wo hwen e bobo man sika mu a Jebi yankoni say ye beboa Zamon. Yankoni say aka beboa. All right. It's we as of Kumchacha na dwunkyere yankoni say ya but to send na udika ka no said dodo na so nam kwan so mo ba nti se dodo na nam kwan so mo ba na se omososo mo hu bom mu na ye ti omo be yi a His Excellency John Dramani Mahama but then mum ye be so make an say ye che ebia me ne ye ba be che me na se of Kumchacha anase Abraham anase Peter anase Virgin Son anase Antaro omo ina ka bom twi no mu dimrika e ba so mba betai machi a John Mahama she sankofo ni na aka ho no mo fo mo kogu cells na opekora jadi pakro na wache no because I said the pakro person kire say o sadi pakro no kwa ni mi asanche obi anti ache no ntima me ye nche no so che Ghana mra sa e no na me ka say pasa na ta say o nyina no enipa more than be 2,500 no wa so wo bebre no wa kogu EOCO police headquarters no wa ko ho etu be hu se de on be ba kwaye wo ho no emfata ense eti edutam akasa de we ki ebetumi de ye aduma including NDC ni MPP ni nyina ye chi pani bi na se amanyokuo ni nyina boa wo ho no na won ko wa asem wo bibi on fra ne pepper spray aseden ye fan spray won violence this is violence that be violence saying this is against human rights woman the other right all right when woman the other right say a MPP na ebu o man no me kali benkum ni nifa a MPP na ebu o man no na NDC pani bia edi Ghana ska na woto Ghana mra na ye che no na NDC fo no so wo ho bebre youth ne boa wo wan no akogu EOCO ana bia na ya ana police ya the headquarters ya aban no a wote so ni police administration ni modern say won di pepper spray ebe spray say NDC fo na ba wonyira sana NDC fo so wo so a ya chi chairman ana pani bia ne ho ebon bibim e wo kromo wa ye be che no
that's a MPP for one so won ho e kogu a won so enye pepper spray kura sense wo hye ho so Wontumi di nsuo hye ye ya di nsuo hye ye di spray mu nyina that is a mu nyina no ya pete mo so eno beboa anye sa wonim sa de ya amanyoko mienu yi Wontumi ya ma ekodu court nyina oh yeah ya di obi kokoto apani bi kokoto a na amanyoko ni nyina won frefre na won peka kese be ye meyensa na won nyina begu court wo gbum eti ama ma judge ne kura na se mpanifu ati court wo no na sabe ehu bi abono sa me koka kura na ebi amanka ni yi a ebi a se ni se na ebesie etime de osofu Kumchacha ma device no wo ye pani na ebi o man sika because o man we say no da bia ye ka kire wa abrabom enye sebe won cheni ene won fa won semu a anka o man ka ko nanim mo pa aha nti no odifo o ye nyame ni pay na o kan Bible o kan nyame adwene die in the next 1 minute for Bible to abanyofofo na bibia ensem fata bi o mo ye bia no o metimi ajae medase Bible am de betu onfo no say wiase bibia nipa wo ye bia kontabuo ene atemu wo ho wo kan Psalm 62 verse 11 David say wonyankopon kasa preko na nimpre no so na mete Psalm 62:11 setumi nyina ye awurade dia na awurade sa adom ye ne dia na obetua wo nipa biaka se ne nyuma te eti awurade obetua obi aka wo ya amanyoni na adon sa bo man sikam na wo wia kogu abrochire na wia gu bank na wia na wodia efutu amede man se jai wanyan so de a ene se ska na wo be park egu dem ne bank ni nyina no awurade ma wonyale enam ewodem na awurade ma wonya stroke na awurade ma wo kidney problem mra ho na wo kidney nyina entetetete ewo wo yam ewo bra wo be frɛ wo wuo Revelation chapter 9 verse 6 wase edu ba bi eni patumi call owuo se mema me no wa yaka eti amanyoni bia wo don sabebo man sika na owi o man sika na wadie na ye tufu atu a na wo se wunyan no awurade nyankopon sika ni nyina wo be yale ya dadem wo be kadem wo be bubu wo be ye yalefo wo be bra asen abre bie ma bre abre asen abre ebise wo man nyina esika ena wo nko adon sa bebom ena ama oman no esu oban no ehunu amane na chasa tete ka oman no onko a Wontumi me yesa ama esu enka oman no cha amanyofo ye hwe ne ye. The gospel according to Sofo Kumchacha odifo Kumchacha e dey yati. But Mamenka was the police have started investigations into the assault situation cause so enra ewo yoko hono mo aye assault multimedia journalist no ba kono police for say omo launch investigation into it ye de ni hwe we are observing na fi ne besi bia na be magana for ate ma also betime twa star 439 hash na wa for option number 3 na fi yet me asori so tago ba be wie e de amaye